The chimpo sinnen kut kanin tlai chan na thong hi kul lenga biang rai thlep ni kul leni khat zan lai thong chim na kan thok chan sanglai marat farm bol kasi Sagai ram chen kalemiu in chin ram laya akai mi SSC World Cup le CDF CDMC jin telin chin sham tai phu chu ni hin mei kul le khajing le sumilan pasha shonga molpi khoponga ani kap tia twal chung mi nani an chim tu jing sumilan pasha shongin ka da thong athok Shiam nam thong zong kan the kap ni kar ka da unak achwa na khi molpi khoponga sido asi tia khai kam khopia ummi twal chung mi pakhat ni chin world media achim kadaunak mun hi sukin ta le molpi khwa kara ase amun ma chu declarin chim ok athari lo shiam tai phudang zong an ra tia kan the zeban tuk shiam tai phuda an ra ti chu achan aphantika trambaw ngai tu phuni an thante kaulai ra pi asur I ahar ngai SSC World Cup ni shiam ngan chu atu le tuin an ka kautia twal chung shiam tai phu he ne nyamina ummi pakhat ni achimve Chileng Council chungte CDF CDMC General Cup pol ka da bom dingin CNA World Cup sei mazat chu CNDF pol ni falam peng leilet khwa cheke ta an kham na I an kal kho lo cha CDF CDMC jin chang tri phu an bom khau na lo tia thai ase Chin ram chak lei ton sang peng chunga achol chang mi Chinland Council chungtel Chinland Defence Force tha dole Zomi Revolutionary Army ZRA chu an tlai mi na ral kap ani thleng tia thai ase mai ni hlei rukni ka da una ka tlai atong mi CDF tha do ral kap pali le tlai atong ve mi ZRA ral kap pakhat konga kap ni in chei mai nak an ngei nuwa tlamtling te in ani thleng khau tia chin shiam tlai phu cheu khat ni an chim CDF tha do ral kap pali li CNA ni an tlai mi ZRA ral kap pakhat ani thleng tamtling ngain ani thleng khau I ZRA ral kap pakhat song ZRA sina aphan chang I CDF tha do ral kap pali song CDF tha do kuta an umve changtia ton jang khopi ummi twal chungmi pakhat ni achim Kadauna ka CDF tha do ral kap pali chu ZRA ni an tlai nai CNA ni ZRA ral kap pakhat an tlai ve CDF tha do ni ZRA an chei mai pi na Iral kap ithen andu kong an chim nuwa ZRA ral kap pakhat chu thla asive tia CNF CNA chimnak nol ngai salai thetni ni achim Team Brotherhood CB shwaina kin sniper training kai adu mi pauni petlei kho an si kong chin National Organization CNO ni nihin mai kul le khatnia an than CB ni to an team mi sniper training chu chin ram falam pengi CNO CNDF ukmi hun ram chunga Aralai mi jun ni kwani in August ni kwa tiang than hi chungkai asilai tia CNO ni anlang ter atui kan tim mi sniper training hi CB ral kap long silaw in pawdo thlen na ka atel mi pawtel kho di asi ral kap thar long silaw in ral kap lun zongkai adu mi chukai anga kau training ni atin big mi chu CB ral kap pol thiam na khe an tha jang thon ter hi asikau tia CB Military Committee Secretary CNO CNDF chimnak nol ngai salai timi thutni achim Alhana khanchun kan ral ka poli basic military training an kaidin an huam mi chiao tlaiter an si akoding mi chu training dang kai 30 lo dingin sniper kan tlaiter na atu chu alhan bantuk city lawin training ape tu ding hi athiam bak mi an si ram ke pa a chok mi an si an ma ni chun an pek na lai tia salai ti mi thut ni chun achim Current National Union KNU ram khel leral kong aru anak pe tu asimi Colonel so chu le ni aliam tak mi chung kharn an ngei chiat na kan shom pi na tia Chin National Front CNF ni me ni hlei kwania chathan an chwa me ni hlei sari zan leya Colonel so chu le anun nak liam ti thong kan thei chu kan ngai achia tuk shingshan liam tak mi chung kharn an ngei chiat na kan shom Colonel so chu le chu aliam che thong khat zakwa som sari lek pakwa kumin KNU he current mi phundaw thlan nak cha a Kadauna ka atel mi CE KNDO Vice Chief of Staff KNU General Secretary 1 Chu le KNU ruanak pe tu ti in rian pi chal arak tlai mi asi Ahlan chawza chanjonga khan rem de nak le ram khel kong chei mai na ka tlang chung mi nani mi phuntluk ruan nak le ma te kho khan lai rel kho na kan mu kho nak nga cha fakte in arak dir mi asi Colonel so chu le anun nak aliam chu current mi phun long silaw in Myanmar rampum pi in sung nak ngan pi kan ton asi tia CNF ni an ngei chiat nak an lang ter
Colonel So Chu le ni aliam tak mi chungkhar le khen iunan nge chiat na kanin shom pi na kal tak mi chungkhar nan chunga boi panhep na kum se lo de nak le hnangam nak mu sham ko tia Chin National Front CNF ni nge chiat nak chathan an chwa mia an langter Kachin Ramkul Bamo Khopia Ral Kap Thazang Achaptu SSC helicopter pathum chu KIA Tangtri Phuni an kai pahni an kheni aroki atlami helicopter pakhat chu suiku peng singkan khwani tlak leiram tanga an hui wanlong khaltu pilot mu chet ong ruak an mu kong KIA thonglak nak shampi ni an chim nizan mai ni kul chun nu sumilam pakhat shonga Bamo Khopi number 21 Operation Command Headquarters a Ralkap Thazang achap mi SSC Ralkap helicopter pathum chunga pahni chu KIA ni an kheni thatin an khen kho mi pakhat chu Erawadi Tivapi ni tlak le KIA Battalion 5 munram chungram tanga atla chu atlak muna chun KIA Pol an vakal strategy commander le akut tang pol an thi di tia thei asim strategy commander zong an thi thatin kan khen mi ase soiku in Erawadi Tivapi ni tlak le KIA Battalion 5 ram tanga atla adang pakhat chu soiku wa lak shwakin achum afen aroki azwang khauti lo kan ka mi helicopter pahni an rok achunga achit mi an thi di tia KIA thonglak nak champi ni an chim Kachin Independence Army KIA ni nizam mai nikul nia an ka mi helicopter pahni chunga Suiku Khopia Lakshwakin achum mi pakhat song nihin mai kul lekhat chun nuwa KIA Brigade 11 Ralkap polni vakal hnoin an show tia KIA thonglak nak shampi ni an chim Kachin Ralkap KIA ni hin aliam chia thongni kulali January thla chunga khan wangmo penga SSC helicopter an rak thak khoi nam phet ka peng ka daunak zonga raltuk nak van long pakhat an rak thak kho SSC Ralkap ni sham shaminol ngai nak an lak nukum li leng chunga twal chung sham tlai phuni SSC helicopter le raltuk nak van long pasha shong an rak thak kho chang Pakuram chen pi pengkom pangre pengi meeting kung Tower SSC Ralkap sakhan chu PDF ni anla kong Southern Command Ralmunram chen ni Pakuram chen Military Department pi pengkom Battalion 3602 in Tranvau ngai tu Ralkap Rail Star ni achim People's Defence Force PDF Battalion Ralkap polni Ting Kong Tower sakhan chu an koli an ka hna hnuwa SSC Ralkap polni sakhan an chwa ta ki an sam chantling in a ummi hi minung som thum shong an si khopi pong kamlonga umhun an khwartia Red Star ni chun achim mai ni leisari ni zonga khan Ting Kong Tower sakhana thajang chap dingin akalmi SSC Ralkap som sari shong chu pi pengkom PDF le paka phani lampia rakbo in an ka na e minung pathum an thi hliam apu mi an tami Ting Kong Tower le ya an sam Ting Kong Tower sakhana ARMY SSC Ralkap pol chu PDF tangtri phuni an ka na e mai ni hlei rian sana SSC Ralkap ni an sakhan an chwa tak chang I tangtri phuni mai ni hlei kwa aning pin an lak tia thei asim Magwai ram chen miai peng ba in khwa a kapni kar ka dauna lawin SSC ni ka dauna kan to evan longin bam an thak ruanga PDF pali letwal chungmi pahni nun nak aliam tia we love me ai ni hin mai kul le khat nia an than nizan mai ni kul zan le sumilam pangale cheu shonga bahin khwa siang in kamia mi rol dora tada u in akai mi SSC ral tuknak van long pakhat ni arwang lawin bom athak ruanga PDF letwal chungmi nun nak aliam nak asi tia an langter SSC ral ka bom thak nak ruanga PDF pali le roll dor ngai tu nu fa panhi tin an za te minung paruk amuna anun nak aliam chol anun nak liam mi PDF pali hi jima pim pem kom Battalion 12 Company 5 RRR in Company Commander Zomiat Ralkap David Ralkap Moon le Ralkap Linjung ti in minung pali an si tia we life mi ai phoni chun alangter subantuk chamin mai ni hlei kwa zan similam pariat le cheu shong songa mi ai peng Payati khwa SSC Ralkap ni arwang lawin van long pakhatin bom an thak ruanga twal chungmi palinun nak aliam tia thei ase mande ram chen mande khopia arwa pi ngol lawin asu ruanga le hnin ni arak sho changmi tlak ro in pakhat chu
ni hin mei kul le khat jing lei ton te apur tia twal chung mi na ni an chim ni zan mei ni kul zan le ya ro pi tuk ngai na suri ngol lawin asur ronga maha ong me peng 89 lam 36 lam le 37 lam kar pe pau chan sanga tlakro in pakhat achim I electric tung le shi ni an dau cha aning pi chu atlu lo tia an chim ro fak ngai in asur lia wa du sa te in achim 11 kv 3 electric shi ni adau I aning pi in atlu lo saw angu lai lawi atluk chu atlu thiam te kau lai chuka in kamia ummi chu ro alaka thin phang ngai an zam minung a hliam mi an lo na in a him lo ngai cha a apong kamia ummi pol chu a himnak hmuna ani thial kam chung tia twal chung mi pakhat ni achim manle khopia atol le tu in ra pi tuk ngai in asur ronga lihnin ni asho mi tlak ro in voili shong achim sang I thingkung song an pur in chim le thingkung pur ronga hin minung pathum nun nak aliam chang I minung pasha shong hliam an tor tia thei ase